Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Nong inside an bapau kemat ke jela, baru belong ru nong ai boj jong kasur upat ba ke briu nyau trap upa Erwin ke sutnga. Ula dawa ba sorkar ke dai ban penduk pendam no ya ke Indo Nepal Friendship Treaty hapo ka jela Meghalaya halor ka nong rem ba ki jai ban riu Nepali ki ju penmi ya ke huri hura hagi snong ki thau kham tam hagi chaka bagi buhai snong ko makathan block 1 bat block 2 kani ki jingkren jong ba Erwin kala long ha ka jingilang pat ba ka long ha ka snong mukro West Chanty Hills District ha ka sngi sa jan jong ka khan riu tri dia jong arjar ar Ula ong shushu baka jinga soy jong Menteri Rang Baka Jelau Konrad Kongkel Sangma ya ka Memorandum of Understanding bat Menteri Rang Baka Jela Assam Himanta Biswa Sarma ka long kum ka jiyo roj ya ka Kernet Ban Rio jong ka Riti Sensyar kari India namar baki jaka ki puta ha ki Rio tli ki jaka bala dep penbej Kim Day Satya ki jaka jong ka sorkar handai ki day ki nong kenti jong ki Rio Shimen bat ki jaka jong ki hima Chini ki thao memu de yo de not ra ki ni Nepali rupiah. Hablok tu hitai ne bhak kani ka kamu e kalamin ne he usakiu kani to ke ka blok tu la. Untuk blok 1. Hablok tu pentia ka sarkar Assam ka sarkar Karbi Anglong pentia ko di Nepali. Nepali na tip hiu to yo smart u ra ka kukri smart u chimudin smart u ya kalroi smart u mani muat mani chip kia dan itu dia show ada. The ini mau buat kini kau ya kini kau he. WMK mi pan ya review ya ke Indo Nepal Friendship Treaty. Kata to ka jinga te lok wakari India wakari Nepal ko cha iki Nepali o wan dak do iskiri yang i. O sa ini kisen halang mo ong iki. Sa ba chin mi kini issue. Waka Indo Nepal Friendship Treaty has to be reviewed in view of the situation that the Nepalese have created in the Block 1 and Block 2 area, where the tension and the communal tension and the communal fights that have arisen is due to the fact that there is free entry of the Nepali people without check. The kanila talk a problem of influx, ko ke address ini ka problem. Bahawa mesti mengkuwi mendayu kita janjo ikan ni kata pentia kita Nepali segini kita miu tip kita. Tene bahai ta to uman ki husiar to uman ki bru ki wakit kya ki bru ko sao tu ika an ko ki ko wala ila uta ula ila kendon ka an ka jingele to mukut ka dukat kani ka madan mukut ka dukat Islam mukut ka dukat koti ka sarkar ko Delhi to persiawi kan